Mwiriwe neza abakunzi ba radio televiziyo Nuru y'Amashariki, tubazaniye amakuru yo kuri iki gicamunsi cyo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Ni amakuru yibanda ku bivugwa ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sindi jyenyine rero, Sentama ndi hamwe n'umutumirwa wacu Mushakamba Amahoro. Wiriwe neza? Sentama wiriwe? Wiriwe neza. Yego turi amahoro. Yego Namwe murandi? turi amahoro natwe. Ngo papa yabuze? Papa ngo haracyaza umwotsi w'umukara. Umweru wanze gusohoka. Niba byoroshye. Bikomeye. Uriya abakirisitu gatolika badukurikiye nibo bazi uko bigenda. Barabizi. Ngo baraza kutubwira kandi ndabizi ko ari inkuru bategereje cyane. Wabonye Makanaki? Makanaki namubonye. Ejo bundi tuvuga tuti bamurasha ari kuvugira mu bitaro abeshya ngo ari Ruvungi. Rimwe agaragara yitwaje imbunda 5 icyarimwe ubundi. Ariko rwose fragment zari zimurangije. Ariko wagira ngo asanzwe yifitiye n'ibindi birwara. Nabonaga afite ibintu byinshi cyane bidapfutse n'ibipfutse, bisebe bipfutse n'ibidapfutse. Ubona ko asanzwe yifitiye ibindi bibazo cyane. Uyu niwe wavugaga ko atazatuma hagira ahubwo yatanze iminsi 3. Iminsi 3 ngo baba babirukanye ngo muri Nord Kivu nasi. None ukavu bayisubije. Nagoma ahubwo. Nagoma byose. Ariko noneho wazarenda umenya itabi banywa rikomeye. Ntabwo ari itabi rindi rwose. Wabonye ko FRDC izi guhisha amakuru? Nabibonye. Ngo ibyaraye Kavimvira ngo kwari ukwiba da. Ngo ni ukwiba. Ngo FRDC zigiye kwihoza rendo zirazibuza. Barabeshya. Ubwo se wazarendo zatesha FRDC kwiba? Kandi bose bahuje iyo ngigwa. Nta wabuze undi kuko bose bakora bimwe. Yego. Ahubwo asanze yiba yamufasha. Kereka ahubwo bavuze ngo bose bajyanye kwiba bapfa ibyo bibye. Kugabana bikaba ikibazo. Yego. Naho rwose bose ni ibisambo cyane. Ariko nyine twaraye dutanze ukuri, abadukurikiye bamenye iby'ayo masasu. Yego. Iri raswa rya Makanaki rimeze kuriya, amafoto n'amavideo akajya hanze, ubwo abayakenera baraca mu gikari tuyabahe. Yego. Urarivugaho iki? Raswa rya Makanaki ni ukuvuga ko ni nka bimwe bavuga ngo isi ntisakaye. Urumva hariya ari generale araraswa. Kumanuka kugera kuri Soroda. Yego. Bose bararaswa, ni ukuvuga intare za Sarambwe n'Amadubu barimo barabakubita batababariye. Ikindi kintu wenda ndibonamo. Yego. Mu bukana bw'imbehe butotse imboga cyane. Ukurikije amafoto afite imbunda nk'icumi, wabona ko nta wamwegera. Wabona ko ahantu ari rwose adashobora kuraswa. Yego. Wakurikiza imihango ya gipfumu bakoreweho ya miti bafata. Nanone wakongeraho ya magambo ye aba yashyize hanze. Yego.
avuga ngo ahubwo Goma nabo kavugiye kubifata mu minsi 2-3 yego uhita ubona ko nta gisirikare Kongo ifite cyane. reka twigire i Goma. Yego Makunguru ngo bimeze bite? Makunguru rero Makunguru ntabwo zorohewe. Yego Makunguru niba zirimo zibeshya kugira ngo zitware imbunda za FARDC, niba zishaka iki, ni ibintu twafatanya gusesengura tukabyumvira ahangaha, ariko Makunguru ntabwo zorohewe. Makunguru buri mbunda zisohokanye zicyuye iwabo, yego ziba zigomba kwerekana ko ari iyabo koko. Ubu barimo barazana n'impapuro baziguriyeho, ifagitiye nyemezabwishyu. Yego ngira ngo ibyo bintu wabibonye, amakuru urayafite, watubwira bimeze bite? Ngo hari generali wa Makunguru, Yego wageze i Goma, yego azanye dokima nyinshi. yego Bamwe ngo hariho liste y'intwaro, yego ariko wareba ugasanga si liste, kuko liste siyo yabazana. yego Ahubwo hari intwaro zimwe na zimwe wenda ku rugamba zagiye zitakaza ibiziranga zya plaque, yego bakisanga bazigumanye. 23 mu kubasaka rero ntabwo imbunda idafite icyangombwa, igifaru cyangwa se ikindi kintu cy'intambara, igikoresho cy'intambara kidafite ikikiranga, yego gifatwa nk'icya FARDC cyane. Naho ibi biranga birumvikana bariho ko ari iya South Africa y'Epfo, ko ari iya Tanzania cyangwa se Malawi. Izo ni zimwe mu zagiye zigenda mbere. Yego Akaba hari izindi z'ingenzi bakeneye badashaka kurekura, zasigaye zitagifite ibyangombwa. nakumva. Yego kugira bazirekure rero hari izindi mbunda z'ingenzi zirimo n'ibifaru, ariko byatakaje plaque cyangwa nimero ziziranga, kandi babona ntibazivirira. Bahisemo rero gushaka dokima baziguriyeho n'ibimenyetso byaba bigaragaza ko ari izabo koko. Yego Nibyo bazanye kugira ngo intare zemere kuzibaha. yego Yizaniwe na generali kugira babone ko ibintu biri seriye. yego Amakuru rero ahari ubu turi 9:00 yego zo mu Rwanda, ariko amakuru ahari nuko hari abamaze gusakwa ku mupaka wa Rubavu la Corniche. yego Bagiye gukomeza rwa rugendo rw'igisebo rwa Rubavu Rusumo kugeza Cyato. Cyato. Iyi SADC rwose ibyo iboneye muri Kivu izabibara imyaka myinshi cyane. uti nashaka kukubwira kuba babasaka imbunda ku yindi, nabo bakazana ibisobanuro bya buri mbunda na buri gikoresho icyo ari cyo cyose. Ushakamba ngira ngo wenda ni ibintu umuntu yagaragaza. Hari ibintu nabonye biteye impungenge, numva wenda twavuga. 23 AFC ikamenya uko ikora ibi bintu, kuko ibintu biteye kwibaza. hari abantu babonye benshi b'abazarendo, yego bagize batyo bati turaje.
hari abayiyunzeho ikarehe, hari n'abandi bara za Nyangezi. yego ibyo nibyo mvuga Yego. ko inkuru iragira iti MSP-DPIN MCDP-DPIN ibyo ni umutwe wa Wazalendo. Yego. UPCRN IFDPC APDC hano baravuga ngo sont des milices créées par les FDLR pour faire le camouflage. aha bivuze ngo iyi ni imitwe ya FDLR yashinzwe, iyi ni imitwe yashinzwe na FDLR kugira ngo yiyoberanyirizemo, ubwo babonaga FDLR ikomeje gushyirwa mu majwi bakavuga bati ejo ishobora gusenyuka. Yego. cyangwa se abantu bayirimo bagakurikiranwa bigakomera bikadukomerana, cyangwa se uko bavuga ko bashobora gusenya FDLR ugasanga barayisenye koko. Yego. reka dushinga imitwe tuzajya twihishamo, bagashinga imitwe rero bazajya bihishamo, ariko bakayishinga ku buryo ushobora kuyitiranya n'imitwe y'abakongomani. none inkuru igakomeza iti des groupes armés à la tête avec quelques Congolais, mais leur commandement dépendait des officiers des FDLR. iyi ni imitwe yashinzwe, tumaze kubona ko yashinzwe na FDLR, ikabamo abakongomani, ariko mu buyobozi hakabamo FDLR. Yego. mu buyobozi bw'iyo mitwe. ese ugasanga nka komanda w'uwo mutwe ni umu FDLR. ni nk'izi za Nyatura zo kwa Dome. cyangwa nka komanda wungirije, cyangwa se nk'abangaye muri komandoma mu buyobozi, ugasanga ni aba FDLR. ngo les rendus de ces groupes armés auprès du M23 devraient être plus interrogés pour ne pas intégrer les FDLR dans les M23 AFC. abishyikirije AFCM 23 bakagombye kubazwa cyane mu buryo bwimbitse, bagakurikiranwa ku buryo bamenya neza niba ari aba FDLR cyangwa niba ari abakongomani, kugira ngo bamenye aho bahashyira, kugira ngo muri M23 AFC hatazinjiramo aba FDLR. sinzi niba iki kintu cyumva mushakamba, ariko ni ikintu gikomeye, kirumvikana. hari abayobozi ba M23 bajya badukurikira, aha ngaha bahumve neza. ubu uko bajya gushinga umutwe ni FDLR yawushingaga. hari imitwe izwi ko ari iya FDLR. nta mutwe n'umwe hariya utabamo FDLR, cyane izitwa Nyatura zose zari FDLR. yego. cyane cyane noneho umutwe nka CMC Nyatura. yego. umwe ngo wajire Murumba wa buri birengero noneho. yego. iriya mitwe yego yashinzwe kugira ngo usibye no kuyoberanya, yego, no kugira ngo babone uburyo ki bazajya basahura no kumenya umwuka uri mu baturage, ariko bitwa abazarendo. yego. bakitwa abakongomani kandi batari abazarendo, ahubwo bari Nyatura. yego. bitwa ko ari autodefense, ari uwo kurinda kwirwanaho, ariko gahunda ari ukuvuga ngo ni imitwe, ni abahutu bo mu Rwanda nk'uko byitwaga icyo gihe. bari muri Congo barabyemera, bahunze 94 basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.
bagezeyo kugira bazabafashe kumara abatutsi bo muri Kongo bahitamo gushinga imitwe y'abahutu bo muri Kongo ariko ari iyabo, nibo babatoje, nibo babaha amabwiriza, nibo bababwira n'icyo bakora, kugira ngo bafashe kumenya umwuka uri mu baturage no gushyira propaganda mbi mu baturage no kumenya hari abagomba kwicwa. Ngayo nguko ba Domi ngo ba General Dom autoproclamé bande bose ba Inyasi n'abandi bose nuko bagiye bavuka, ba Mutayomba ba Mutayomba bande bose ni benshi cyane, ba imitwe ya Pareko, imitwe ya ki yose nuko nuwa ngo ubuyobozi, amategeko, amabwiriza byose bitangwa na FDLR. Uwivumbuye kuri FDLR bakamwica bakamusimbuza undi ushobora kugendera ku mabwiriza yabo. Ubwo rero nk'uko wari ubivuze nabo bari kugenda biripotinga kuri M23. Aha rero icyo M23 isabwa ni ubushishozi. Ni ubushishozi kuko urumva M23 n'ubundi irimo abantu babaye hariya. Kandi bahavuka. Ntango bakubwira ngo uyu nuwo kwa kanaka ngo umuyoberwe. Ni byiza kumenya ngo umusirikare uyu n'uyu nuwaha avuka aha, nuwo muri uyu muryango, byose bikamenyekana, tuzisanga bagezemo abo mu Rwanda cyane aba FDLR ugasanga bateje ibibazo M23. Ko ni ukuri. Nous rero isoze ivuga iti certains des jeunes dans ces milices étaient nés dans les camps de réfugiés de Zinterahamwe dans les territoires de Karehe. Bamwe muri abo barwanyi bo muri iyo mitwe bamwe b'urubyiruko, bamwe ni urubyiruko rwavukiye mu nkambi z'impunzi muri Karehe, bakaba barabyawe n'abasize bahekuye u Rwanda. Ibi rero ni ibintu bisaba ubushishozi cyane mushakamba. Birumvikana. Urabona M23 turebye cyangwa se tushize mu bushishozi, nk'aba bayiyungaho bavuye mu ntambara, niba ahantu hafashwe igihururu kikiyunga kuri M23 nk'uko byagenze Goma na Bukavu. Urabona igihe ari muri buriya bwinshi habaho kugenzura, bakira batyo kuko ari umukongomani baba bakeneye kumufata, ari utari umukongomani nawe baba bakeneye kumufata. Ahubwo noneho ikibazo kiba gisigaye mu kumenya ngo umukongomani aramenyekana te, utari umukongomani aramenyekana te, hanyuma yaho biragenda bite? Reka tubiharire ba nyirabyo, nubwo nabo bazi uko babikora. Ariko mu ibanga rikomeye rero. Ntibiravugwa. Biravugwa ko mu ibanga rikomeye Kongo yaje, igisirikare cya Kongo cyavuganye n'icy'u Rwanda. Bakabasaba ko babaha za mateko, bamwe babahungiyeho. Uribuka bamwe bahungiye mu Rwanda ubwo Goma yafatwaga. Bariya binjiranye amandazi, bamwe n'abandi bafite banki. Harimo umusaza ufite banki. Rero ngo baba bari gusubizwa muri Kongo, basubizwa iwabo mu ibanga. Rwose amakuru ari kuvugwa. Nta n'impamvu yo kudasubirayo, bashatse basubirayo. Bashatse basubirayo mushakamba. Buriya gusubirayo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni cya kindi duhora tuvuga ko Kongo yasabye imishyikirano. Mu mishyikirano izanye n'iki? Harimo ukuri. Icyo ni cyo kibazo. Ko baba basubije se mu ibanga, bazongera kuvuga ko aribo babatera. Umuntu yagutera yagufata, cyangwa umuntu muhanganye wamuhungiraho,
yagufata akagusubiza iyo wavuye kandi intambara itararangira. Mushakamba buriya diporomasi ni kwimera. Diporomasi kwimera, muri diporomasi habaho ikintu cyo kwibabaza ukigomwa. Yego. Utagize kwigomwa muri diporomasi rero ntabwo byagenda. dore ko ngo abasirikare bamaze kuhabyibuhira, bagomba kubyibuha kuko bagahabwa inyama, bagahabwa umuceri, akawunga, bakarira ku gihe, bagakora siporo. nabo nabonye bitangira ubwo buhamya. ahubwo ubu ntibatashye barira batabishaka. iwabo n'amandazi bazayabura kuko nta mugati wa mu gitondo bazongera kubona. ni ugusubira kuri ka banki no gusahura. ntibiraza koroha rwose kuri FARDC ziri gukurwa aho zari ziri zibayeho neza, zikaba ziri gutaha. niko bigenda ariko nta kundi. mama 23 muri iyi minsi iri gukoresha inama. Yego. mu bice bitandukanye. Yego. by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nuko hariya byari bikwiriye. Twari ibibazo byinshi. Karehe hari umwuka utari mwiza. Ntabwo ari Karehe gusa. Ni cya gice cya Kivu y'Amajyepfo cyose. Abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo kuyoboka kumenya bigorana. Ahantu buryo Burundi bwicaye bagahuza bakumvikana. Abarundi ni abambere mu gucengeza ibintu by'urwango. abantu bari kwanga ko ino zitambuka mu bihugu yambuka ngo hariho kashi ya 23. Bakafunga abantu kandi ayo makamyo atwaye imizigo igiye kubatunga. niko bimeze. ngira ngo turi buze gukomeza gukurikirana amakuru, amwe mu makuru ahari yo ku manywa uyu munsi nayo. Yego, ariko hashobora kuba hari imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Ko byagenda kose nka hariya hafashwe ejo bundi ntiyabura. Yego. ndetse no muri biriya bice bya Uvira. Uko nabonye impuruza y'abantu baba mu gace k'Amadubu. Yego. Ko bishoboka barimo gutegura ibitero ahitwa Penzero n'ahandi bashobora guturukayo bakaza kubagabaho ibitero. ni ukurushywa n'ubusa buriya ibyo batakoze Amadubu atarahura n'intare. Yego. ntabwo bazabikora ubu ngubu ngo bibakundire. Yego. kuko none se imbaraga zari Goma, imbaraga zari zirinze Bukavu, imbaraga cyangwa se izo zose zatsinzwe, izo zindi ziri Uvira ziri muri Plaine zirusha iki, cyangwa ziri muri Haut Plateau zirusha iki izari zirinze iyo migi. Yego. Mbese ba guverineri bari gukorera mu buhungiro bishimye. Ko noneho bari i Burundi. Purusi byarangiye agiye Burundi atagiye Beni. Birashoboka ko ngo yambutse i Burundi. Usanga ya masasu yaramukurikiye cyane. Reka tube dusoreje amakuru yacu aha ngaha yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu ku manywa. Yego. Yego. Dukomeze tubashakira amakuru nk'uko basanzwe babizi. Iyi nkuru igisohoka tuyibagezaho. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Yego, wirirwe neza. turabashimiye cyane kuba mudahwema gukurikirana amakuru yacu, kuyumva ni iby'agaciro. turabasaba gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa inshuro imwe gusa,
turabasaba kandi gukanda like kugira ngo bigaragare ko mwakunze amakuru yacu tubagezaho. Ikindi rero mukande share kugira ngo muyasangize inshuti zanyu, noneho munatwandikire mubinyujije ahanditse comments, mudushyikirize ibitekerezo, inyunganizi n'ibyifuzo byanyu kuko bidufasha kurushaho gukora neza. Murakoze rero, mwirirwe neza, mwari kumwe na Sentama, naho ubutaha.